Kani gadega Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. UMLA ke Nongkrem constituency uba Arden Miller Basaimon hakju kopor bolongru presiden jong sengsan partai ke Hill State People's Democratic Party hene kasngi ke laiterik unailar ulalum ya ke jelang pajba bansa mi ki skim ki balayo lengba ke MLA skim ya ke ne ke jelang la pelong Hamadan CM hakasnong semen hakaba UMLA ula penbenai ki kerteng jong kinongyo jong mentoy ki badan hok banyo benta komjo syaki skol bat ki we de bat hakane kasngi la sa mi ki skim hakajinglot ke bakon ar klor tengka na kemang tengka jong snam arhajar kan reu arhajar kan nyo uba Arden Basaimon ula ong baki pajba ke constituency kisngoto banyarap markaliang nalor ke skim kiba layo jingarap lengba ka MLA skim bat penskam susu bat kanehi kedai ke nuksa yaki weipat uba Arden Basaimon ula penparu bakalong ke berenkam ban pentrekam no ya ka artikel laispa knai puwei hagajela kenam bakajai benreu kan long ke baskam works program tabakot arklur tingka nam tausnem arjar khamreu arjar khamyo te ngan sapuri yakni ka skim kumbagalong bati kerteng jong titoki riushimet kibayo yakabha lengbau nusnem ajar khamreu ajar khanyo nagalyang ka jongang ngan plat yakni SRWP kaba arklur jofnem khamreu khanyo naipang nyoru ban plat yakni ka skim kabelena ka IACDP kalong arlak shideng bat ke DTFM kalong arlak shideng jong nusnem khamreu khanyo bat ngala bujing ya ka proposal ru nampa ke ISYDP jong snam ajar khamreu khanyo dengan prinsip lang ya kiniru hari ka por ka pemerintah umsau basanti marbanyang bat basailin marbanyang nangta maunarian wa maulong Srimati Madura marbanyang bat Srimati Bahun Karmau Klang nangta mausing Srimati Edi Marsha marbanyang Linkin Siap Srimati Sukla Snobha Karmoplang bat Srimati Trona Wajri Melim Mauyong Larihun Nongdhar bat Miss Dalin Karkngor Kwa ban Pinkenmau ya kitu kibaju smutrat banwa daw mo kibaong bapek kimat mentala jan election baden la play scheme rei ngai kipat ba nong kershan Batum jo ki paipa jong Nongkrem constituency kitip shai bangin juan bani kundu paipa tang shisen samsnem shwa election ni plait ya ka MLA scheme manla usnem bakning re ka snem ka basau ka sa stang ka snem ka basan jo khatnyo khapra ubanganget ngan sayo ban plait shen dalam ka snotna ba Lakumba kandai snem nata aga jinglong MLA ka jang yo ban plai ba ya ga scheme haba shit haba shai haba yo snonang kitu ki bayo bat kitu ki bamyo kumju aga bayo snonang kitu ki bekershan yu baten bat kitu ki bam kershan kumju kiyo snow kunno bangi plat ya ga ni MLA scheme manla ka snem ka MLA scheme kamot kata ka skim kabaga sorkar kala ban ai yang baro kinong shong shnong rei la ai yakani kumno bamangi ki amale niriyo banai jirap ye ki shnong ki thau ki ying school bat ru ye ki to ki long ying long sem ki bodo bat ye ki pai nong rep bat lingba kani ki amale skim kalong be ini bangin ai bental lot ya baro kinong shong shnong lani ya baro ki tliu ying Kibaran hapo Nongkrem constituency. Bat kalong kunjuru ye kiweiru ki constituency. Arklur ka sorkar ka tintiu mentaka stem khanriu khanyo nrei kadang shem jige barang bangini ai bentalang. Nrei ngasmo brai kumlei ya kito kibon ba kinong kershan jo ba Arden. Kibom juyo MLA scheme watang shisinru. Nrei kibarang ye scam banyai ai ke jikershan ya ni Nagapur, Shagapur, Namar, Kipet, Kibishar, Bawala Kimio Ayelade, Rekio Ipat, Ba Uni Wemle, U I scheme, Nagamta Kibadan,
kambat kepada hok shisha banyo ya kata ke jingarap naga kti kajong Emily bagi beduk shisha lagi dalam day ginong kesan jo barden kiyo ya ke jingarap hadirin bala bishar punya hadirin bala syong ke komiti nagapor syagapor mentang atif syai bala naga berat berpelat jadi ke arklur tingka kan pentha sauklur anongkrem constituency kan nongkrem constituency kaliyo jingkai ban lehok ya laga kamram namar katang ngai u play wi ya ni ke jingong jo pi patba ba lehok ya ke go pio no Emily pikam penan kambakla na tala pi syong menta halaki ki ba yo lengba ke Emily scheme ki ba ni snotna ni snohun mengikum dinong lam ruban i bo patba u lehok ladang air yin school sanlak pada balik ban pri kata yin school ngai ba kami new product la pendat daga tu kibor punya juga tu school banang penklaim susu kamrong ko magisnam di bamensua balada ai sanlak nim ishanu kaja te ko kipai babe kai ga pensno tna kalong katakin komuno ya mu jong piu Emily ngala sam ni gani abashai kai ga pen hon ni ngaru kalong ngai i ba ma pigi patra bu patra ru pinang kam hok ya gani katakan kalong ga badon kam katakan kalong ga snotra bangin yo benyakren agani kapor ka pementa alayo snow ya ga jingot yang jing knyum sharum shareng mau habe yat agani ka linti agani ka kam sanhima sima kidon kita kiwei pat kibong ba pet uba arden junyo kori ginong yalam sno wai scheme juaya kakti jong dirang basno ki persang ban bentho bria yu barden ban kno rei ke bang kwa bano nga ai kap kum kalinti bang ade ban ai ladang ai ying school nga ai kakti jong ka managing committee ladang ai scheme shimet nga ai kakti jong pi ki pa ba pinyo ladaga day banai scheme snong ni shai lek ban ai healing ba ka committee snong nrai kamdon kata banong bani tip sop tamanga bor unu yalam snong ngam tre ye ga bokum kata ngam tre hiru ye ga bokum kata na kwa ba ka ei ga bangai kadi no shit aba shai bala ban penakam abang akren kumtang ngam kenolut ya bro kinong yalam snong ngam kenolut ya bro kinong yalam rei o kidon kinong yalam snong ge batrei ho kibangi isya baga kamangi ai ka pau ki pintre kam ha redon shimundu ki basmupu bagla ya ka Emily scheme ba ima kalong bangin shi punjar ngai kuntu in shi bam mongam juting ban ya kun ya election bangam ju kam perkat yu tang ya election na train ya ka kam ngai ban train na de ka por ban next election na lek bani gnu iki pat ba bat ngai re tang data na don ban juba kuno fismo sup kata karukam perkat jo pi election mambaling sup nama nadu ka sngi ke baningkong ngalalek shiki patpa hakarukom ka ba compare ngalek ban pan tani ka board bat ke jingkershan neki patpa ngalek haringkat ki jingai ban pendek ya shibun ki jingbakla ki bamangi kom kachat mriu ni pakla ban ngai ba ki patpa ki snap ban ngai ba ki patpa ki pdiang ban yo ya ka jingjok hagasnam arajar pra namar ba ki patpa ki snap ya kata ka jingkai ki snap ya kata ka jingpinshai ki ai ka jingkershan bat ka non-gram constituency ka kala saki ya ki wei pat ki constituency ba ubadan ula job ya election krem penan kam ni wei pat ki bor lan ya ki wei pat ki put ki bang persya ya ka ai bat persya ya ka kom perkhat ka babek jingi kom ka chat mriu dagalin ti ka bamde tong ngin pe kalbala kalabna ubnai ba khandai ni ubnai ba shipo ngin pala biang sa arklur tam kani ka pisa ka scheme pada kamu pada unyo jingin ton ba ka jing angrut ka junga kalong ba kharjar khapra kandai ka samsem pat ka bangin don hakabor ka kham halor bagila panai ka jing shikri ka ba paka bat ka ba mentoy ya ka non-gram constituency hi ka ba asla ba nong lengkot dan ki kapto kat ni ke ki ba pha ki ba up ya ka non-gram constituency arjar khalpra lalu paiba jong non-gram
ulang kuba long hagini kisposnem ustad usyempang sha alam bakla ka buram kap ka nam kap baka jimentoy kap ye ka constituency tong ini treshitong baki ei kita ki ba ap kindawan urlong kindawan cha kindawan hap hagade ka constituency ke ublay un kur khui pi paro kublay shibon kublay shihajarmo housing aku akan tanya pertajam wan kam sini sejan seto ya pertalang lah suruh wan sini sejan yang ini pertajam nang housing kam subang kita yang bahasa try dia kali ada ini kita ini yang try dia gimana hita hai ale sini gimana nak kesan sini ale punya pertalang wan ini siapa lagi sini mana kamu sini? Let's come on. Ale. What's this like? Apa yang tu? Ini penkut dah bagi pertalang laisi lewat lah. Housing. Bersibun, kubresi hazarmu.